Hello everyone, I'm Joshua Dibolite and I'm gonna share to you something that I entitled God's Word is Honest. Dagiti sasaon ni Apo Dios ket honest. I'll read from Hebrews 4:12 and 13 and I'll read from NIV. For the Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give an account. Nagitisa sa ni Apo Dios is anything that God speaks. It is the expression of the character, desires, and purposes of God Himself. This is from the Fire Bible. We have God's Word conveyed to us in written form through the Bible. And of course, we have open access to the Bible because we can just download it at Google App. We can buy it from the bookstore. And that is one thing we should not take advantage of as Filipinos because we live in a country na free ang practice ng religious freedom. We can just worship publicly, and that's one thing that we should thank God for, unlike Kalagiti communist countries that they are not allowed to practice their faith, and also in the Middle East. And they don't have access to the Word of God, to the Bible, because it's prohibited, and that's one thing that we should thank God for because in the Philippines we're allowed to have one, to read the Bible for ourselves. And actually, you're encouraged na basahin ang Biblia at makikita nyo doon ang salita ng Panginoon at kung anuman ang kagustuhan niya, no niya man dipanggap na ititunggal may sa kanya tayo. Nung napadas mo iti na opera, napadas mo iti makat iti scalpel. Nung man pa'y nasakit iti maopera, nung man pa'y nasakit iti makat, niya babae iti scalpel, kaputa kasapulan nga maikat, no niyaman iti saan nga umno iti parte iti bagi. Ngam necessary daytoy para iti physical healing tayo, tapno maikat, no niyaman ti abnormality, mabalin nga iti intestine, mabalin nga iti stomach, esophagus, or anyaman iti parte iti bagi tayo nga saan nga umno iti panag-function na. Kasimot lang iti sasaon ni Apo Dios kanya tayo kakapsat. It penetrates unto our innermost being in order to discern whether our thoughts and motives are worthy or unworthy, spiritual or unspiritual. At di talo nga kinapudno kahit kung makita tayo diti kakabsat. Three truths that we can see manipod dito nga binasa tayo kakabsat. Number one is God is working unto us through His Word. Ni Apo Dios, agububra itibiyag ti tunggal may sa kanya tayo babaen dagiti sa una because it is living and active. Agububra ni Apo Dios kakabsat babaen iti sasauna no manggaganta iti sasauna dati pa nagtrabaho ti Espiritu Santo kadagiti panagbiag tayo ket adati aramiden na kaniya tayo kadagiti kanito nga dingdinggan tayo iti sasaon ni Apo Dios. Something is happening in us and it is stirring our hearts and our minds, and that is one way to see that God is working into our lives through His Word. It penetrates us. Umunag, kadagiti bagbagi tayo, umabot kadagiti marrows tayo, di ba? Namang mga tayo ti bulalo, kaya tayo nga alam day kasi lang nga fatty part, ijay tinga iti tultulang, no tulang ko iti baboy day tayo, no tulang iti baka. Kat abutan na, iti marrow tayo, iti sasaon ni Apo Dios. Mangipakita kakapsat nga dati at aramidin ni Apo Dios kanya tayo. Not literally nga sumulat iti bagi tayo, but it's penetrating into our lives. And no sensitive tayo iti ibagbagan ni Apo Dios babaen kadag iti sasauna. Makita tayo nga dati trabaho ni Apo Dios. Ijay biyag tayo and God wants to do something in our lives through His words. Number two is that God's word makes us aware of our mistakes. Dagiti sasaon ni Apo Dios, ipakita na kanya tayo, dagiti kamali tayo. He's making us aware of our mistakes through His words. We know that something is wrong through His word. Maamon tayo nga dati kamali tayo no manggagante dagiti sasaon ni Apo Dios. Gaputa, it judges our thoughts and attitudes of our hearts. No nangig tayo ti sasaon ni Apo Dios, kas lang ipakita na kanya tayo nga kun nga agpaisoan niya, ipaamiris na kanya tayo nga
Dagiti banbanag nga aramiden tayo ket kamali wenno adda dagiti kamali tayo kadagiti banbanag nga aramiden tayo. Isu nga iparang na kaniya tayo dagiti banbanag nga saan tayo nga dapat nga aramiden ket ipakita na dagiti kamali tayo. Maikatlo nga kinapudno nga kahit kung makita tayo from the text that we've read is that God knows everything. Amo ni Apo dis ang amin nga banag kakabsat. Nothing is hidden from Him. And time will come that will account everything to Him. God's word is unapologetic of the things it reveals us. It won't adjust for us even if it offends us. Oray no nasakit dayto ingam saan nga agadjust iti sasaon ni Apo Dios para kaniya tayo. Dagiti kanito nga kasla nga ibirok tayo dagiti nasaysayat nga panakaibaga dagiti banbanag tapno saan nga masaktan dagiti tattao. Gamit isa sa ni Apo Dios, saan nga agadjust para kaniyam, tapno lang saan ka nga masaktan. Ket tadjay ko nada nga the truth hurts. Makasakit iti kinapudno, gapud tapudpudno daytoy. Ket uray no nasakit kasapulan nga awaten tayo. Ket kasi iti sasaon ni Apo Dios. And since God's word is honest in revealing everything to us, and since we cannot hide anything from Him, may we choose to be honest. We might as well just choose to be honest before Him. Gaputaon mo't lang iti maidulintay kini Apo Dios. God knows everything. Kadagiti estudyante no maminsan, they are tempted to copy iti sungbat dagiti kaklase da. But that's dishonesty. That is actually fooling yourselves nga ammo iti may nga banag uray saan mo nga ammo. But I tell my students, it's better to get zero than to cheat and fool yourself for being dishonest. So come to Him and come clean. Umasalig tayo ni Apo Dios. Kaputawan mo't lang iti maidulintay kaniya na. And let's come clean before the Lord. Let's be honest. Let's choose to be honest. Let's live an honest life. Umasalig tayo ni Apo Dios kakabsat because He washes away our sins. Ulitik digital nga puntos nga inbakta tayo kakabsat. Number 1, God is working unto us through His Word. Number 2 is that God makes us aware of our mistakes. And number 3 is that God knows everything. Amo ni Apo Dis amamen. God's word is honest. Let's choose to be honest. And let's live a life of honesty before the Lord and before others. May God bless each and every one of you. And may we choose to live an honest life.